any older dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Assalamu alaikum, hurmatly sport suyucular. Sizlerде бүгінгі ушундай мыкты спорт комплекси Жалал-Абад шаары Газпром спорт комплексин сиздерди көргөнүңүзгө аябай кубанычтабыз. Бойцы весовой категории 57 килограммов. Боец представляет Кыргызстан. Встречайте бойца Бекзат Тулунбаев. Here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Дорогие друзья, мы приглашаем его оппонента. Весовая категория 57 килограммов. Боец представляет Республику Узбекистан. Встречайте бойца Сарварзбаев. Категории 66 килограммов. Приглашается боец из Узбекистана по прозвищу Рыжий Ката Кахраман Турсунбаев. Его оппонента боец представляет Кыргызстан, город Ош по прозвищу Стакер Радбек Мырзаев. Уважаемые любители смешанных единоборств, мы приглашаем бойцов весовой категории 77 килограммов. Боец представляет Республику Кыргызстан, город Ош. Встречайте Мушбаулу Болот. Мы приглашаем его оппонента. Боец весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб Лига. Встречайте бойца Сандарбек Ибрагимов. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Muslim Jaltayev.
to do, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Приглашается бойцы из Беттештера. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Весовой категории 57 килограммов. Боец представляет город Базар-Курган. Встречайте, Саркурбек Сатара. Представляет город Ош, Кыргызстан. По прозвищу Петр-Ян Ибрагим Сатара. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Приглашается боец весовой категории 66 килограммов. Боец представляет Республику Узбекистан по прозвищу Баттештер Ширина. Противостоять наш боец из города Джоба, Кыргызстан. Боец представляет город Омск. Встречайте бойца Боястан Абдашима. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Встречайте бойца Аламбек Умарбека. Представляет бойцовский клуб Джанна. Весовая категория 71 килограмма. Боец представляет Кыргызстан. Встречайте бойца по прозвищу Арсен Чингисбеков. Противостоять на главном бою вечера. Боец весовой категории 71 килограмма. Представляет Республику Узбекистан по прозвищу Тигр Бабу Эльяма. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Мы идем дальше. Приглашаются бойцы из Узбекистана. Весовая категория 71 килограмма. По прозвищу Бас Баурджан. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.
Встречаются бойцы весовой категории 66 килограмм. Встречайте бойца из города Джалалабад, Кыргызстан, по прозвищу blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. Представляющий бойцовский клуб «СТЕРДАУН» город Беттештер. Встречайте! Алибего! I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline. Главные бои вечера. Данные бойцы будут противостоять за чемпионский пояс лиги Эльтаймаш Бади чемпионшип. Весовая категория 66 килограмм. Победитель заберет данный чемпионский пояс лиги. И мы приглашаем бойца из города Джалалабад. Проект представляет бойцовский клуб «Раз». Весовая категория 66 килограмм. Встречайте бойца! I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Алмайский воин Мирзалиев